Moje ime je Milojko Pantić, a vi gledate Sportsko-političku galaksiju, vaše pravo da znate istinu. Poštovani galaktičari, genijalni hrvatski pisac Miroslav Krleša, opisujući hrvatski i srpski nacionalizam, napisao je i ovo. Srbi i Hrvati su jedan te isti komad kravlje balege, koji je točak zaprežnih kola istorije slučajno prerezao na pola. I posle preko 3 decenije od raspada Jugoslavije svedočimo istinitosti Krležinih reči. Nacionalisti na vlasti Srbije i Hrvatske deluju po principu spojenih sudova. Veličaju naciju i pozivaju u odbranu nacije i teritorije koju niko ne napada. Ogromna propagandna mašinerija deluje u svemu tome. Ratno-huškačke i smrtonosne televizije RTS i HRT svojim stavovima i otvorenom podrškom vlastima izazivaju nove međunacionalne sukobe i direktno poništavaju istoriju, kulturu, tradiciju i građansko dostojanstvo ljudi Srbije i Hrvatske. Najnoviji primjer je koncert, bolje reći ustaško-nacionalistički miting Marka Perkovića Thompsona pred nekoliko stotina hiljada ljudi u Zagrebu, kome je prisustvovala i vlastodržačka elita Hrvatske. Srpski tiranski vlastodržac je Thompsonovom srpskom pandanu, Baji Malom Kninđi, neki kažu čak i da su rođaci, omogućio da istu ratno-huškačku estradu pod maskom patriotizma izvede u centru Beograda pred stanovnicima šatorskog naselja zvanog Čaci-Lend. Efekat te i takve pogubnosti u međunacionalnim odnosima najvidljivije je u Bosni, bolje reći Republici Srpskog. Pogledajte šta smo povodom tog i takvog efekta govorili u Sportsko-političkoj galaksiji iz 2023. godine. Poštovani galaktičari, kad budete vidjeli snimak pijanog derneka i čuli šta pevaju mladi ljudi u nekoj kafani u Republici Srpskoj, bit će vam jasna sva tragičnost kleronacionalističke i šovinističke vlasti Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Čujte tu imbecilnost od koje se kosa diže na glavi. Srpski Bosanac Vučić i bosanski Srbin Dodik ne dozvoljavaju, dakle, da mir zavlada ovim prostorima, već svakodnevno generišu nove sukobe i zatežu odnose u regionu do pucanja. Ako samo letimično pogledaju u retrovizor života od raspada Jugoslavije, i političkim laicima će postati jasno o kakvim se kameleonima radi. Dodik je prošao put od liberala i žestokog protivnika ratnih zločinaca Karadžića i Mladića do njihovih obožavatelja i pretvaranja tih zlikovaca u heroje nacije. S druge strane, Vučić kao srpski kralj sunce, ili ti Luj XIV, poznat po krilatici država to sam ja, u vreme Dodikovog liberalizma
Pretio je da će ubiti 100 muslimana za jednog Srbina, da bi, kad je uzurpirao svu vlast, otišao u Srebrenicu na poklonjenje žrtvama, iako njegova vlast i dalje negira genocidni karakter tog najvećeg zločina u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Zanimljiv je i razvoj međusobnih odnosa tog tandema ljudi opasnih namera. Vučić je, dok je bio radikal i najbolji učenik ratnog zločinca Hulje Šešelja, za Dodika liberala govorio: on je teški kriminalac i idiot. A taj idiot i teški kriminalac, učestvujući u predsjedničkoj kampanji Borisa Tadića 2012. godine, podržava tadašnjeg predsjednika u duelu sa Tomislavom Nikolićem izjavom: rukovodstvo Srpske napredne stranke je politički pobačaj. Katastrofalna greška demokratske opozicije Srbije, takozvanog DOS-a, posle 5. oktobra 2000. i rušenja Miloševićevog režima, došla je na naplatu te 2012. godine. Jer da je DOS lustrirao stranke slobizma i šešeljizma, odnosno zabranio njihovo političko delovanje zbog ratne politike i stradanja miliona ljudi 90. godina prošlog veka, danas ne bi bosanski Srbin vladao Srbijom, a verovatno ni srpski Bosanac Dodik ne bi radio to što radi u Bosni i Hercegovini. Svedoci smo da taj neopeveni primitivac, kome bi pre pristajalo ime Duduk, svakoga dana ne samo da ismejava i ponižava državu Bosnu i Hercegovinu, nego i otvoreno preti da će odcepiti Republiku Srpsku, kao da je ona njegovo vlasništvo. Kakav je to licemer? Pokazuje skandal, bolje reći provokacija, napravljena u Sarajevu. Zbog zakona o kažnjavanju negiranja genocida u Srebrenici, Dodik je naredio da predstavnici Republike Srpske ne učestvuju u radu državnih institucija, ali da ostanu u njima i primaju platu. Tako su svi oni, na čelu sa njim, dolazili na svoja radna mesta, primali plate, ali nisu radili svoj posao, što praktično znači da su sve institucije Bosne i Hercegovine bile u blokadi. Milorad Dodik se međutim tu nije zaustavio. Svoj primitivizam i prostotu, svoju osionost i bahatost pretočio je u neviđenu provokaciju. Doveo je u svoj kabinet u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine harmonikaša i priredio sebi i svom kabinetu dernek na račun građana Bosne i Hercegovine. Naziv pesama koje su se orile predsjedništvom nedvosmisleno potvrđuju nameru da se isprovociraju predstavnici ostala dva naroda. Srpkinja je mene majka rodila i Romanija. Cinik bi rekao bolje da je majka rodila kamen o koji bi se češali krmci posle valjanja u blatu. U isto vreme u Srbiji je ratni zločinac i počasni član fudbalskog kluba Crvena zvezda, kodnog imena Kapetan Dragan, obelodanio da mu je Danilo Vučić za prvu pomoć dao 30.000 evra. Kapetan Dragan je naglasio da taj novac, kao i novac za stan i auto koji su mu poklonili, nije iz budžeta, pa se postavlja pitanje koliki je to džeparac koji srpski kralj Sunce daje svome sinu i odakle kralju toliki novac. Kad tome dodamo da su nedavno u budžetu Republike Srpske izdaci za sitan inventar Ministarstva unutrašnjih poslova povećani sa 200.000 na 13 miliona maraka, onda je valjda svima jasno da su srpski Bosanac i bosanski Srbin na čelu vladajućih kleptokratskih partija i da je sve što rade u politici najobičnija obmana iza koje se krije pljačka neviđenih razmera. I Duduk i Beli Vučić nisu nikakvi političari, čak ni politikanti. To su najobičnije barabe, spletkaroši, smutljivci, intrigantni, provincijskog duha. Još gore od toga,
Oni su seljački glumci, amateri i bleferi koji se u sve i svašta razumeju bolje od drugih, naročito u pljačku narodnih para i imovine. Nažalost, spašavajući sebe od odgovornosti, pa zašto ne reći i robije, Vučić i Dodik žrtvuju građane Srbije i Republike Srpske. Ako građani te dve države dozvole da ta dva, kako je Vučić rekao za Dodika, teška kriminalca i idiota, nastave da nam podmeću kukavičja jaja u politici, onda tim dvema državama nema spasa i treba da nestanu. Decenijama već borci za srpstvo šire međunacionalnu mržnju i time parazitiraju, kradu i pljačkaju narod. Mladi su to pročitali ne samo u Srbiji. Evo čujte devojku iz Republike Srpske. Jedina greška koja se desila Bosni i Hercegovini si ti, Milorade. Znači ti si kolateralna šteta. Ti si neko ko treba da se protera iz Bosne i Hercegovine, da dobije zabranu doživotnog ulaska i tebe i tvoji pokoljenja i svih vas. I da vratiš pare koje si pokrao narodu ovde u Bosni i Hercegovini. I još jedna stvar, idi radi bre nešto, motiku ruke bre, idi radi. Nemoj da živiš od para koje dobijaš iz Sarajeva, znači nemoj da si toliko pokvaren, jeli, a živiš od Fatime, živiš od Antea, živiš od Milene, jeli. Nisi sigurno svojim radom zaradio tu lovu. Još jedna stvar, ja nisam za rat i ne želim da rat ikada bude. I ko hoće rat, rat mu bio u kući. Moja deca i deca od ljudi koji ja poznajem neće ići u rat, Milorade. Moje ne. Tvoju teraj, ali moju nećeš. Ja živim u Bosni i Hercegovini i volim ovu zemlju. Iako sam Srpkinja, ja ovu zemlju jako volim i jako poštujem ovu zemlju. I znam šta se dogodilo ovde. Samo što, nažalost, naši mediji u Srbiji nam nisu preneli sliku onako kako treba da nam prenesu šta se ovde dogodilo, šta se ovde radilo, koliko je naroda stradalo, gde se desio genocid, u kojim sve delovima. Ne, nego svi pričaju samo ono što njima odgovara. E pa prekinite više to, znači, alo ljudi, otvorite oči i slobodno iznesite vaše mišljenje. Vaš glas se daleko čuje. Slobodno recite stop, ne. Znači to mora da se zaustavi. A i Dodiče da te pitam, malo si u Mostaru u Mepasu, pa šta radiš u Mepasu u Mostaru? A? Šta se radi? Je se tale pare ili šta? Nemoj da mislite da narod ne vidi, nemoj mislite da je narod budala. Narod nije lud. Ja nisam luda. Draga Bosno i Hercegovini, moji sugrađani, prijatelji, drugari, isti smo ljudi, isti nam je Bog. Od krvi i mesom smo. Ustanite i recite ne. Zaustavite zlo, ne dozvolite pogrešnima da kroje sudbinu i da prave ponovo rat u Bosni i Hercegovini, jer verujte mi, oni će otići, spakovati sebe i obezbediti sebe, a mi ćemo ginuti i ostati bez ičega. Da nam se to ne bi ponovilo, pamet u glavu, otvorite usta i slobodno na sav glas. Jedino tim putem i tako ćemo uspjeti da stanemo na kraj zlikovcima i ratnim zločincima. I sada da se vratimo na Miroslava Krležu i njegovu knjigu Banket u Blitvi, napisanoj 1938. godine. U njoj Miroslav Krleža između ostalo kaže: ima li nešto megalomanskije na ovome svetu i uopšte kada se narodnost već izdigla na rang božanstva? Onda je na satu ljudske pameti otkucala ponoć. Onda nema više izgleda da bi svanulo, jer ova vrsta nacionalističkog fetišizma, to je kraj balade. Ja bih umro od stida, kaže Krleža, pre nego što bi se pozvao na nekog svog mrtvog kralja. A vi, oprostite, od mrtvih utvara stvarate patetično božanstvo nacionalne tradicije i poslanstva. Tipično seljački. Ja ne znam kakvo je to prokletstvo da se ne možete oteti opanku. Jer vi zaista nikada niste pomislili od čega je sastavljen vaš nacionalni mit.
od opanka, od tamburica o Božiću, od naivnog klečanja nad grobovima mrtvih feudalnih kriminalaca i baraba, od groblja i zvonika. Kraj citata. Ja bih ovoj Krležinoj rečenici o klečanju nad grobovima mrtvih feudalnih kriminalaca i baraba dodao ime nepismenog Stefana Nemanje, kome su nacionalisti srpski, koji se ne mogu oteti opanku, podigli mega spomenik u Beogradu vredan milione evra zapravo. Ne znam da li su studenti čitali Krležu, ali znam da su na njegovoj liniji i da su ih na putu do Brisela dočekivali gradonačelnici hrvatskih gradova kroz koje su prolazili. Psi rata, koji su 90. godina prošlog veka preko svojih Thompsona i Baja Malih Knindža gurnuli decu sirotinje da u ratu ginu za spašavanje navodnog srpstva ili hrvatstva, danas na isti način pokušavaju da sačuvaju svoje ratnim profiterstvom stečene bogatstvo. Podrška splitskih, zagrebačkih i varaždinskih studenata srpskim dokaz su da im to neće proći, odnosno da mladi hoće da žive, a ne da ratuju. Gledali ste Milojkovu bandu, sad gledate ekonomsku propagandu. Ili na nemačkom, alles zusammen haben Reklamen. Bioptron je jedinstven uređaj, patentiran po švajcarskoj tehnologiji sa dokazanom delotvornošću u prevenciji i lečenju mnogih medicinskih stanja. Sportske povrede, rane, opekotine, bolovi u leđima, mišićima, zglobovima, glavobolje, migrene, ekcem, akne, rozacea, ojedi i druge kožne bolesti, dekubitis, alergije, sinuzitis, respiratorne infekcije, čak i sezonska depresija. Bečić 48:05! Bravo, majstore! Treći na svetu, 48:05! Kakav rezultat! Ja sam Emir Bekrić, državni rekorder u atletici u disciplini 400 metara sa preponama i osvajač prve medalje na svetskom prvenstvu u atletici, kao i osvajač mnogobrojnih medalja na evropskim šampionatima. Ovim sportom se bavim 20 godina i posle karijere sam počeo da radim sa decom, sa ulogom da svo znanje i sve što sam do sada naučio prenesem i pomognem mladima da ih iznesemo na, što kažu, na pravi put. Cepter Hyperlight Iver sam počeo da koristim pre nepunih mesec dana i stvarno ovaj neki prvi utisak je bio wow. Što kaže, počeo sam da gledam svet nekim drugačijim bojama i stvarno mislim kada sam ih stavio i kada sam počeo svakodnevno funkcionišem sa njima, moj prvi utisak je bila neka energičnost, lepši pogled, manje stresa. Kad sam u kancelariji, kada radim, na primjer, na laptopu, bolji mi je fokus na to što radim. Zatim, kad odem kući, na primjer, nekako sam raspoloženiji, opušteniji i smatram da su ove naočare zaista onako revolucionarne i verujem da mogu da pomognu dosta ljudi, kao što su, na primjer, meni i verujem da ću u narednom periodu i sigurno u budućnosti da će ovo biti sastavni deo mog outfita i onoga što ja nosim svakodnevno, jer smatram da zdravlje ipak treba da bude na prvom mestu i smatram da treba da volimo sebe i da uradimo sve što je najbolje za nas. Stiže. Voda? Voda iz Edelwasera. Edelwasser je savršen aparat za prečišćavanje vode, uklanja čestice, nečistoće, rastvorene organske i neorganske materije, hlor i isparljiva organska jedinjenja. Izvor uvek čiste vode u našem domu. Aquapura, Vita Longa. Živi bolje, živi duže. Cepter. Moje ime je Milojko Pantić, a vi gledate Sportsko-političku galaksiju, vaše pravo da znate istinu. Da se radi samo o rudarenju.